Chahi Marfudraga Humdoi Surabi Amada, Serial number 2 the bot Hadaviyo, Natsan Basel Pigi Hairubagi, DEO Imphal East the Wakat Cray. Pawasi, Nasinung Tilfong Kibakang Lay Paki Maira Pause the Gilakwat 7. Taraga ni Pansuba Lok Sabami Kalasigi Ahan Batanka Kiwayna. Inner Manipur Parliamentary Constituency Imphal East District Manung Dalayba. Masagit Chahi Marfuga Mangagi Matakta Layba, Senior Citizen Singamade. Chadani food disable way of a muising, bot hada bangarang the Gihawkray. Masagit Chahi Marfuga Mangagi Matakta Layba, Senior Citizen Singamade, Chadani food disable way of a muising Mayum the Chatuna, bot hada Bahaukiba Sigi Manung Channa. Ngarang Imphal East Kitching Mayrong Maning Laikai the Laybe, Quairakpam Mani Devi, Chahi Marfuga Humdoi Surabi Aloy the Biasisu, Masagi Mayum the bot hada king. Mahaki Mayum the Imphal East District King, Mikalga Mari Lana Tabak Tauba, boot level officer. DLO Singna Achobat Hodang Logduna bot hada bagi tabak pangtoki bani haire. Ngarang nung tilpunga humtabada, ahalway na binupi asigi mayumda. Election gi BLO ay na mataw tawriba. Nupi amana, ahalway na bikwairakpam mani devi gi mayumda changlaga, bot hada na bahay king. Loyda na BLO aduna, ahalway na biasida. Ballot paper gi serial number 2 the bot hada viyo. Madugi da nga chana ba selfie gani hay na hay ki haire. BLO asina ahalway na binupi asida hay ki bawapam madumag. Ahal masama ka miyoy amaga wari sana ba matam da mayek seng na pongdoro king. Loyna na serial number 2 the bot hadaw nga chana ba selfie gi hay na pongdo ki ba do. BJP gi mire boy riba thaunaujam Basanta Kumar da bot hadaw hay baga chap manay. Maduna aran ba pambay season na duna. BJP gi mire ta namduna bot hada na ba hona ri hay na penda ba pongdok na king. Hiram masiga mari laynan na taraga ni Pansuba Lok Sabha Mikhalasigi Inner Manipur Parliamentary Constituency da. Ayan sige mire boy riba ang umsa bimol ako izamgi election agent way na mathaw taw riba hidang mayum sures sarman na free and fair way na Mikhal pangthokan riba sige matang dang ngarang aiba wakat zero lama district electoral officer Imphal East Pisin Cray loyna na nga chana ba selfie gay serial number 2 the bot hadaw hay na hay kiba marilay na ba BLO singi bathakta ayn gi way bathabak lawkhan na ba sukhangan Cray ay re election gi code of conduct chana khrab matung da Manipur Laingang na department kaya the recruitment process sa thariba si thingna ba Congress na CEO da Wakat Cray. Pawasi nga sinong tilfong ki bakang laypaki mayra pause dagi lawkhat 7 election gi model code of conduct chana khraba phawbada Manipur Lainga ki tongan ba department sing na recruitment process sa thaduna laybagi mayokta nga si Congress party na Chief Electoral Officer CEO Lamphel Pata Wakat Cray. Palibalay ngak na election benefit fang na ba niyom la na tawag daw ba kudak tatok piyuhay na Congress ki may kay dagi pongdorok le. Hiram masiga marilay na nga si CEO Lamphel Pata Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President ke Megachandra na Sericulture, Agriculture, Education S, Ayus, Minor Irrigation, Veterinary, Forest, MSPCL yaw na department taraga humdoy ki tongan ba posting gi recruitment Code of Conduct siya na ba process sa tabagi matang da wakat king. Wakat Cherol Pisin ki baduga marilay na MSPCL ki Legal Department ki Vice Chairman Rabi Khan na hay. Manipur Lainga ki Department tarago humdoy ki tongan ba posting law na bagi process Model Code of Conduct siya na baso. Nga si Faubalep na dumak sa taduna layba si niyom kay na laingak na sa tavan Mars taraga tarugtagi Election Code of Conduct siya na kravan Adubu makata na employment exchanging da tabag fangdriba lamdam sige na hasing bo tabag piga ni haydu na process sa taba si lainga ki kari agenda laivano tabag lawgi hayraga so Mikhal loyraga code of conduct laytaba matamda lawbiyo employment exchange da sponsor thariba miyambu wahaliba si election benefit fangna ba tawribra haybagi chingna balay masi tawda na ba CEO da wakat panay karigumba masida CEO na tabag paikhalaktra bade Election Commission of India ECI da suwaka laga ni hay ke mahang na makata na hay election na sida BJP na may pang na buho na bada niyom kay batabag kaya tawba sila ibagtivan masida marilay na basing na tabag paikat pa matawtay bot ka na buho na bada sel tumyen ba niyom kay batabag tawba tokbiyo Chief Minister gi Banglo mamang dahandak imaibel kaya na borlay kurumbagi matawgum sa libang Code of Conduct thugay kiba kaya gi matang da su report naman laglagan ni Tazay Maraksida, chingmayrong da haloy na biyamada, BJP ki candidate bot pina bagi niyom kay bathavak sa tharamba dusu, taray na lawdi haike. Polling personnel singamade, security personnel siba matamda, lupa lag taraga mga dagi, kontra pao bapigan ni ECI. Pawasi, nga sinong tilfong kiba kang laypaki mayra pause dagi lakwat 7
तरागा निपान सुबा लोक सभा मिखल की अहान बतांक की वैना बोट खोंबगी खोंजेल अदुकी मतिक यांगना सेंखलकले मिखल असिदा मथौ तौगदौरिबा पोलिंग पर्सनल सिंग अमदे सेक्यूरिटी पर्सनल सिंगी मरक्ता सीबा यावरक्लबदी लुपा लाख तरागा मंगादगी कुंथ्रा फाउबा पीगनी हाइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लाउथोख्रे अदुबु पोलिंग पर्सनल सिंग अमदी सेक्यूरिटी पर्सनल सिंगी मरक्ता अशोकपन यावरक्पा मतमदना लुपा लाख तरेट मखाइदगी तरागा मंगा फाउबा पीगनी हाइरे ECI na laukthokibagi matungin na laibak asigi maruwaina sahargi mafamsingda leiriba nahasingna mikhalda saruk yanabagidamagta social media platform da akhanaba platform ama ECI na sinduna hojik Bharat sinba thungna chathare social media da chathariba campaign asida turning 18 you are the one haiba message asi piduna nahasingbu pungning singsilhalle turning 18 asida masagi chahi taraga nipan suduna electoral roll da hanbo oina chalaklaba naha roll singbu सुंगसोई सोइदना इलेक्शन दा सरुक यादुना बोट थादा हनबनी हाइरे अमरोमदा ECI ने इलेक्शन पांगथोकनबा मतम लाउथोकिबा नुमित कुन्नी असिगी मनुंगदा मिखलगा मरी लैनबा थबकसिंग पांगथोकपा याहनबा तोंगान तोंगानबा राजनीति दल सिंगना ECI दा ई बचेरोल पिसिलकपा लिसिंग हुंबुद्रा रोम सुरे हाइरे पिसिलकली बचेरोल असिगी मतुंगिना दे मतम खरगी ओइना राजनीति दल सिंगी ऑफिस हांगदोकपा याहनबा युम युमदा चंगदुना बोट खोंबा मदे वीडियो फेंसिंग सिजनबा याहनबा ने मसीदा नतना हेलीकॉप्टर अमदी गाड़ी सिजनदुना इलेक्शन गा मरी लेनबा चेजाई चाइथोकपा याहनबने मसीगिदमक्ता ECI दा दरखास्त थारकबदा लिसिंग निफुगा हुमदोय चात्रुकी अयाबा पीख्रे चेरोल सिंग अदु ECI गी सुविधा पोर्टल गी खुथांग पिसिलकपने पोर्टल असि मिखल निंगथिना अमसुंग नियम सुमना पांगथोकपा ngamnaba ECI ना हौदोखिबनी हाइरे MPP ना आउटर गी मिरेप डॉक्टर एलिसन अबोनमई दा सौगतलगने एस ब्रोजेन पावसी ngasi nungthil phongkhiba kangla pau se dagi lokhatchabane Manipur People's Party MPP na outer Manipur Parliamentary Constituency da independent mire poidiba Dr. Ellison Abonmai da saugalagani haina MPP gi president oidiba Soren Sangbam Brozian na paumi singa unaba da phongdokre MPP gi office ta paumi singa unaba sida mahang na makha taraduna MPP na regional party amoina mama laiwa ki damak kathong na bathabak tawriba miyoi singbo ikai khumna duna lakle Maramaduna outer the candidate oiriba singi manungda mama laibaki damak thabak tawjage khanjaba independent mirep Dr. Ellison Abonmai bu sagutpagi firep lawjaba nei mahangna mai paklabadi chingtamgi khenaba leitana thabak tawrakani haibagi thajaba lei Dr. Ellison Abonmai sagutpagi thawramasida Abonmai na phongdokhibada karigumba miyamna ayhak pu thagat pirabade Manipur haiba sana laibak asi sana laibak ohenba ngamgane Manipur gi ina khullaba culture nad निंगथीजना मरांग काइना लैजै मणिपुर तंगदु लैतादना लैरिबा फिबम असि कोगहनदुना सना लैबाक ओहेनबो होनबदा अरुबा थबक ओइरोय चिंगतम अमतनि हाइबगी खोलाउदा अइखोय बोट लेपसबने मणिपुर बु स्पोर्ट्स की पावर हाउस ओइरिबने चिंगतम अमतनि हाइबगी खोलाउ मियाम पुना लाउमिनसि हाइखे